Matinda atakula matinda. Madole dana mbelongola. Tete wambiyondo wambia. Mushaisha. Aye gowe kunena ni akwitha maundu maingi. Wikendi museisya uroye mwatindila pa alikanye masietwa naende tilika ndeno wa kilungu cha Tuneenanye. Masito makoni reference ndani elichalo wakabeba. Natindilo kuo ni sieti maundu maki beba na maki mwenu no mpaka onzene sihanisi. So mwethu geze tenda ukuthocha nikana twendane nako. Asante. Mwetu mwiyene tio nditongeanga imobeya nembuga. Mokamba ko eto kwati embuga. Ko ubande mando to suni usinisi tulaba taname obande nundu na twe no tumia ndikuyate kalende tonena. Asante natinda mbobo. Mbobo. Natinda mbobo. Nditogiaga imobeya nundu ebita tayete Tuneenanye. Na akamba. Ko me kalende Tuneenanye. Bishop Mala ngaina kwarime. Asante musese nuthocha ndino wa kilungu cha Tuneenanye tukavikie Kuneenanye imwe ni simwaka wewe na siumwa ile kuma wambeya naende twivatu vangirisye kantu uteve sikupanga mwaka waku nikenda wile mwaka withela no kususiyetina na kwasia mwaka wa 2024 wekapa ndo ile tawa mwaka wa 2024 naende tuthocha tukavikie Kuneenanye etha wina undu wenda Tuneenanisye kana yukule winayo no bigie kutuma ndino wa namba ile 3 kenda 15 nyeni twa Veronica Siombua naende nuthocha na moko ile tukavikie kutambania imwe haindi andu makwa mwaka weyambiye kona kwa muno na mwe wambe na wakere ndwithia andu maketo set undu mwaka mekwe ndothi naindi o ndimutongetina banini we mwaka wa 2023 utona sewe ile hata reverend oko kubi dwisi twe manisi nai kwasia kaba mwaka osi ubetie wai na uo mwaka taeka nduna hivo ndwithia wevo mwakani so kila mwaka withia na challenge yo sia uo itengemea wiyombanesie mwakata nundu ngainda omba methena kondo wake ombie kondwa mundu na ya masaa kondwa mundu nwe wailoma na wemenenji o mwakata we economy thoku we economy seo mwaka nwe oya nundu nunengetwe kileko nengai akakumba na umbile wake na yani image ya gaina likeness hiyo ndio ni wako so nye mwaka wa 2023 dineba ngire ni nangai ko ni complain nundu dhalile nesa nangai anenga kwithia na afya na sindwila na yete ta priority whether ndine ile chesia nangi yes thank you wow mundu faith ni sia mwaka 2023 ando ingine malalamikile economy yolo kwina kwa wambesa angalama amekalile yolo na ene si takithi ando ingi muno ona kwa niyo bona kuyo labda mwako yambe ni maandika mipango makandika makasi mpa nyina family yakwa mwako otenda ikona nyeta mundu nienda kuikona no andika resolutions ya mwaka mwenye naambi andika resolutions kuma mani mwitu na ninyone neso twiko museko be onende yo wiki Ikase. mani tikasa resolutions ilate ya na tuvange thasia mwanezi ethile imwe si thasi si unrealistical utone uya mulevi nuni wapanga ndikanywa na bandu wase ndakanywa ukita kuiwai ola nundu ndo amuka mutheno ona alama nusa asikala ulika nebinda twane na obo wakwemewa ni mituo bishop watu tabasia asia I metwe ni ka SM yeta wa SM na juje ta wa SM atwika yani ni kindu chai wito mwingi muno ikaeka kwa umetuo mbingi tasi yani ngokola kendieka ke we awa wikita kuola kila kingi ntoweta nekana the economy still is not good na ti Kenya jijo kanisi ethela ni andu to siani we mekala US na we mara kwina ki kono ta itheta elevanga na kama bishop kabeba wa weta ngai no tunengete ebinda jepo ni theto taketho watu ipo so it is us to manage ebinda jeje ngai tunengete nondo je ketho ajepo na tutemo ona ta mini kuma dunia neno ebinda nondo je ketho ajepo kelanga iwa unenge at that particular moment
sisia na inde resolutions ila te kwika iteka usindu ila realistico okila kekeka ukabanga ni ukekeka na kilota tona inde ndukambio bangi ya resolutions nundu onu wiki okabanga wika take Bishop Mala wenda ichadeto iba yasia no sio nundu Biblia yazia mwaki waka nomba atambete wa misola na edhu wande mimina amisolile akeso mimina number 1 no sio mundu kwikala nthi na kwivanga onazuma ka oko izebeni mwako ndikanywa no mina kamode notanywa no tata ona mina kamode notanywa na mbithi ya kwanza kwa maana ndamea mwako nina ikioki ni wana dibi kanga ba January ni sema sasa humu no ba January no muzala la mundu zuwa ibetwa December ndaeze kana aibwa muzala akona muzala February kwa uwa uteke ndu wendete yiyane samu kedia no wandike tutwikaba lakini yuke lando na kuweta muno ni ulua mwaka wenda we mwene okekalanthi na uyiyo walani no lazima utembe ona nezi yedi akila kindu jonde ona sweet tu ya sio manual ya mwele okay wakasweet gati ka utanyuka nika umumunya kyo mwelekeo na mundu ikiliko kisiono waitite ikalondio akamanya besi maundu na idite kwika na indi muno mundu aje ya resolution kana mawiyo asuma ndani kana ebikie mwake kitata aiye kuyanana no kwati wake nundu beba no matono bikama ka discourage ugedi awasi ai mwako ni ndani twa engali nowhere ndwenago kana mwako one license kana mwako ni ndani na family ono mwetu ndwena ona ndwezi uneni ona mistali ndwena ona mistali ndwena wetatu amanda kwa Google kana no kwa tatu mistali loto no neno ketekeleka tuka ko uyu mundu aye resolution wisinesa kana no abikie i resolution ilo utonda kuyanana na binya actually kisongo kuyanana ability line edo ability yakuni ya silingile isi anisio kuongeleka na siongeleka ni ikata ni kana no we anisi na rika mudia mundu ayatuma into maundu tu naona kamweke aniye uyu ya moyo no naandikite wewe bina naandika ngandika ikabike 12 ngeza ndio na baiki ndio baiki lakini la nezo andika neza hivi akamwetika wethi ya wigwa tawaide to yonya marafiki kamea na yete kwa uni muhimu munobyo nundu yithayo nenga kiliko chako kuthukumithia mwaka ni wambia Veronica mwaka ni wambia akamutia Nambie nesa kwenda bua na wina leo kondo kinge kwenda leo ona ina sengie happy new year nenegwa mabati mamba papa nasi ya God you are so faithful no beki tutineki as Kenya mwaka 2023 musumbi unaeki nando maine manakana chai godly reverend no ethical nakwa kubanda miti actually ngainda ati yandu company cia uso bya simu ati yandu ndiba na uloso bya sindu izu natural cia ngai no tani da gwekyo kwa uwo miti uno ni yandu mambe yo bandanga ngai yetu ni anegwe moyo muno na abangete mbua jue miti yoke ona itu saanisi wow mundu ijoni ubandite miti ya nata kevu ubandite miti ya nata na ende nekulyo kila mundu ele kwikulia ubandite miti ya nata nikenda waindie mawidi uruluko mundu reverend nini sikindu kila main muno kana kindu kila chabata muno pyu mukamba na musiaisia wa kilungu cha tunenanye ukwenda kwigwa undu waile kwibanga nesa nikenda kubindu ethayo wake ni sindu ithi nitunene asimbingisia undu mundu utona kwibanga Mwakani spiritually kwa yasiana lakini pia utona kutabia musiaisia aile kwibanga hata when it comes to maundu mambesa nikenda wethie tweet ndi yakukaya mwaka oti musio obe mundu kwase mwaka ni musio obe mundu ende na kwaka maploti wende na kuchange ngani bandu maile kwibanga hata ki umandi undu mwe niwe simu kambati daring we are mwingi muno waika maundu na ndetheana confidence ya kila wenecho ndetheana kumba wa kila wenecho
muthenya umwe ninendie kwika savings na nacia ni ya 50 shillings every day ginya ni we TV ya 55,000 we naomba nicie tusamu okabola nundu ni no kwati wa 50 na ndiye somba ye na nienda umana do I have that ability ya kuya kindu kinini kikeza utwika kindu kinene naomba nicie ciana na manie ni ciana ni ene ya kibeti cio cie ile nama nisinge bia wona baiba imanye kabalasi na ila natala nethia ni ciana 55,000 jue mwaka ni wambesia na bishop anaweta nesa akazia kila winacho your ability onaethia ni kuandika ni nasi ndio kamwe kauno kaindo ni tik you zinola twina gwo wito thini wa ile kositu ni paandikito baitoneka na giki tono nanganya tinye ndona ini nenda upendwa malikano manu na mesi ya moju nimekana weju ukethia utena muungamo wa kwasia mwaka wa 2023 na bikiwa ni siko kundeke niwe siku ila sieta wanza angole siete anaka nikitie kuoko wa ninzangule ila tuambia au January ila tuambia yakani meke tutakumu na nombezo sio zienda jao oyizi ukao yuko yando namo matesu kana aundu maiya nundu nilasio it is only your money ethe mu wenete 20 shillings shilingi 10 no wewu masia ndumia we mundu na no weke isabu ya kutia shilingi 10 no ke kama sabu mame nani yana 365 days in fact ndukaumia sawa na yimwe nundu mize na nini na ambisha na kwasia unenge tuningai na kaunenga kiliko kiziulu wa ileko sionde na ezi hapa kindu special kuti satani nundu satani ila wekiwe kuyulo anthi na akosana ngai in fact ngai damu meti akitiyo museo bisia ya mwaki pamwe na alala ika maki indi undu wa mungu ombite chumbe machine itona quick ne kombe ya bala watiari ndio mundu tina ndeke sioluka ko kila mundu wonze etewe kalile akili kanoka medikesi ya air TIs ukethia we wona sindu itatoneka undu ngwenda kunena ni asia ethia nwenda sindu itoneke financially ekawusisi ya ruto ekawusisi ya account ekawusisi ya au ekawusisi ya mwenyu tike kamba kesio na ekawusisi ya ina mene tumo na mene tumo anglasia ne umu lakini na saidi ya no inyaku no esitwa enda ya eko yu jipa hapa no mpaka wetikile nesa kanati Veronica endone thia kwithia na economy thia ni nye ninye ne panga yulu economy yu na ndiye pange ya mubango wa kumia nzere ile na alikile wetie sikana watu angali ile ikanze we mimya ubambe ho kapamp ukaumia na ni believe nesa mwana mwene ndhulo to sia yesi yuju akambia kuipanga yuju na ketikila no tona na ketikila kana ndabwa ngombe ila yobe to kitheka ni sauza bwa no lo kwenda na kamekuesia wo mwene no ekuesie na keyo nya balokothi na economy yake ithia ina regret nundu mwaka ndo ambisi methena ni mana tatu neo nkozanza tu ne tam nenye nendalete nunu ndiye ndakuigwa no nevi ne ndo nenegwi wethia ni blame andwangi gethia na zize kibeti niona tacho ajije anzize kiona tanyi sasa ukia the no idite le kila mundu ona the no wake kutu ipange na nekala nisi kana nuisi we makwizi ele wanuo na we makwisi we mwene ta individual pinyola wenzeni wako na we ula wako twikithisia mundu no nundu be mundu wako twikithisia mundu na unenga isamusi onde dominion is with us nendo dominion no idito tenda ku make their practice ethia Veronica shilingi 50 sia kila muthenya ndia etikala kuigoza kakebeti ndiye jasisi nekisia obukila muthenya ndienda TV nene nundi ndithio na thiuko baningo beno na ndithio ko no ya metho kwene na ndithio cija kwene ningo beno na asia ni kasana kiliko na malidikano na wendi nundu wendi wotu mawo ya imbesa ni kana ni control na ndio kwato kombo ni kana tuenda ni naguo na wa ATV ukoka ni ukolotela yo tuma nemwe kwa mombe na yebwa ombe ne mondi ya kote ya ombe so makinda na koni ya bau na nona
nina potential nina vinya ya hizi kalia nesa nunu ngai nungete grace ya kala nesa. Wow, musiaisia ni kwatia bikabuno ende na kutereka na wende na kumanondu mwaka waku kwibanga na ende otonungu ya itho kwata silingi ile manda bandu bangi utono kwata silingi umwe silingi swile siaidia bandu kana mande kaundu kangi utona kwika okethia ni wakwata silingi itatweka tukwate utandidia na yeti sio kedia ni tu manda na yotele kwibanga hata ngalikoni ya family nikenda withie twina se ubya mbesa nayo misi yanangika. Musese ndino kilungu chatu nena niye na twende na kunena ni kana twende na kumana undu tona kuivanga nikendoke thia mwaka wa 2024 ni wethi wa mwaka wa kutania kwa kila umwe na mwaka withela wina undu wa kutania na kusisi etina na kwasia nine kanesa ibwa hata miaka ila ingi kilungu ni tunena ni mundu faith andongi masia musini wa nyanganya ibwa kwa nyanganya Nani misini ya ni ibeti. Misi ya ibeti. Na ni asia waka wa ala mombo ano na waka na moko moene. Ani ngitisa ye bwe ni mutu bangi ite tubangide musi. Exactly. Kasile lo amusi. Ondo faith reverend dawra bya ondo tono manda mbesa kana ondo tutona ku multiply kila kintu inachoka tutona kuitha na ideas ya kumanda mbesa na mbesa iko imando patena musi ningi wimanda itumiwe nao na ukunikiliwe kwa wonekie mwako si uthelile ando ingi muno ematianie na wasiseti ya nitu professor idum lakini marriages nisikwenda kana misini kwenda ngai muno kwina kutia na kwingi na anake measema iredi kutwana na mwa yetu na mama iredi kutwawa so akamba maitu maile kuibanga hata mwaka wa 2024 misi ikiana na misi ikaendea na kululumila tutana mbothi breki na nende uya mwino nundu Bishop Kabeba waweta ona kwa nesilia na asia nundu wa digital world pai make yo sieta mshwari na pai kaka savings kalika na asia ino twambe yo save ona gethwa ni fulisa yumebuya mboli kekati no kabanga wendo yana je you can make a very big difference you kela kebo tuwetete na kila ni weti yo mwambe yoni ni unrealistical expectations from our families ni weso kwati wa mose waku we ano ni wese we abikabi stop ndakelo kaka yika meko ngasi na kukuite meko gasini sisia ukwati wa mwemeu no kwati waku alovika na wisisi ona getha nonzango lolika ndukalike kindu kiutwikie wia kiutana ni amwemeu namo aume maitu namo metekele potentiality ya muka nundu jutwe aume ona mwenye matuketa auto sanisi kila chaku wa struggle ukwete iye na kuwa ke multiply nicho semba neti acho ose na sainge mosa madhima kambe yo musibando bangi ibinda inge na mutumi onge aimbe ndo twana na mugojo bangi otwana niki aye ona nino weso wa otwana ningi na uto watwanite na yuna mweya niwezi kutwana kwentelia hata ndio le atwana lakini niwezi kutwana ka kwentelia hata family yaku yithwe yimbe yani na yithwe yimbe yani ukesethela mwana osusi ana cia kusika koma kibeti cha kukika koma na thina na eka the material aspect they still the emotional aspect na neka la nambia madam no nda bisiondo na wandethia na nino nie kiu nondo na mukolilie na osu pe mundu bangite ayambonethia we ndena mundu ubangite ngone yo izulo bungu wampe na pesa mani ndena mundu we bangithite lakini akili ni yake ni monethete no kwikata no kutwana so sisi ai mawendi menu mamwe maika affect mubuko wako nondo kainge obetanu mwinge wa families ukeyolikilaku na akumkiveti sisia tusome na
either 2022 2023 taise ne binda time is there every time ni thie to the la ekulie no ikate kibetie kulie ila tuna thina 2022 tuna thina ni chao tuna thina totena mboka tutathina kakeluka mbua pala toikiate pala kathima kala munenzite thi ubikuange kalikangange ozero ila basics wese the labeke ukinge chambua thio mande tusikuma twa silingi 10 obaso ko thio bando bute wese the lage vambo ke na uthina siane wa minana nange wayamboka siana sia kunisia ya nesa na no bobuti obese uma katungulu tio bobe uma kwa uyu basically kila keke kwananga na keke yo thingithanja misi especially when it comes to sitting and evaluating maisha ni kwithwa ndwetikila kana maisha ni mala kimilile tene itasoma mana ikajitu ni siliane twasoma kuma class 1 na class 7 twasoma mana na kana ikethila iya ndeskine we kwa chamu ya muka muyuka school mwethila muyitre iya ndeskine. That has changed. We wa kisomo ni cha mana no ka wa mabuko. We wa kisomo ni cha mana no ka wa mabuko. We wa kisomo ni cha mana tie la we la kalila no ka mana ke la ke kwewe. We wa kisomo ni cha mana mwana sino mumande ya mundu akamota oloka mwisi akuma kwa chanundo ciana ciuma nomba sa ko mino mwana we na ciana inge. So kelane weta ke musie tikana iviaka to sisi level jitu tusisi kila totona na kila taete wetu sisi ondo totona ochongela na tikinewa nao au memaitu matunenga ina wendo ni waete we maana atano indi ni momo sabiati no nengie mbesa mbinge no nengie silingi maana atano wewe yawa kune kwekala abamusi nanga onenga musiuzu ndatika itano na wekania asiata no tala no ye kisongo na wa mauta na wa yani ukeseta balance na ba ikindu kinati kisi yesi ya ngimela kwa ngina nako so tunenga yimotena conditions ya mundu mukani wendete kunewa free will kila mbaitu mwaeloma mundu mukani wendete kwiwa ikake na ki na mundu mukani wendete ku appreciate wekela wekate na kuwia tusukuma na twiki yakatongolo na nondo no izindu inengete mbesa sia kitongo mwamwe ya na kumwa mwito mundu ndo angangia kaza katongolo kakasa mamoyo women just like appreciate wa ne kana na kwa unene lilikana kai muse wakwa no appreciate kitongo yakana ini mande tutongolo ne bande buza nyona nienda ukuongelela hii pepa ndo inene ate ulwa expenses ba unena yulwa mutumia wa kutwana ibongwe da okuya sindu imwe andu makwete kwika mistake ngaiya kweto mabingwe ya nafasi ya mbesa na ke satani ya imatumia mundu wa kuspend na yu Biblia ya Asia ndina thina na akanye lakini Biblia ya Asia mundu muka ne imeli kumuno pyo mukate wa mundu ume uthelela abu thiusi the rich na edo wasomye the rich also cry thiusi the rich with the andu aingi athui esa kubikia mentality ezu ya kotwa na kana kuia ona ethwa na millionaire munenge miaka ya utala za wezu ndo mo methi inywa kegu muluo na ndio gelela sio mbwa bishop we kanesa weta peka mindo no nie kai trade na tone watu mai as many people as possible ka bengi pembesa mbingi si bengi sia umea maito ila maya itesikie ni waiya mbesa ni wabindia kamuseke ona takake kala miaka yonde ni kakwa ndakwe ndetwa you ndanenga na next of kin ndanenga na mukandesi kana si na mukona ndesi na mukano kwithwa aithina musikuya atesi ya mukaila bakana ona ciana ciake citasoma nundu ni wabanga na weta mbesa cia kwa bala ni na mbesa mbingi ni ngukuwa ni na mbesa mbingi ni kwikia sumu na utezi kana si ba ya accountini pate muya wako na baibando ni saka ni sausa kwa uyu nenu tia umeala akamba ithia wai ona kethwa ndu ndabia nyeta ni mukau nundu mweacia ngukuwa manda kana kana mande unyaku nundu na ibeti cia nyamushene wa wete nyaku ndaka leo wete o kibeti kingi amwe mwene wiye ikiye kana ne wiye KBC kana ne wiye kwa baleti bengili mema na uzi mwana we na mimi mwana wo wa kwenda
at least be mundu wekata lakini kinaki ndu kwa na mbeza isu sie wena Veronica chuma kitheluni na ina mwitu unaetete thina kwakwa indi ithe ai matatu itatu aina iwanza baya embakasi na ciana ni ciesi na nyinya ni mwalimu abundi acia kuno na all of a sudden mwana ucio akwa yu andu ala mathoewe matatu ii ala maina matatu ii nundu mukandesi maendie na kila kindu cho magika yube utumanu andu meka na andu mona atawe kubitha mukau kana kubitha mwana u urithi wa nyeke ndu konthe na thoa ni ndangeta ciana na kibeti ngamia na intho yeki mwendo ni nyonge lakini kabewa ni bwana tiwende ukona ukakana undu nikini ni thoye na receipt ziacio ni iba alafu nyumba ngeke ya file ukethia ni investment file ya kwa na bala title deed cia ukwa kitae ni choka kia wana kamba feki ndo kabeba waweta na andu mathi message na tabanicela ya mwako ya mbia nina tabana ze yukira to discuss kwanza mutumie umwezo ambia dine zo tabani obo wa forgiveness na hili lakini natabana ze yulua ndukambie mwaka utemwe onaitha ndu uyani ekoti ndo ici cia mawia mind endo manthe matumbe wiki endo wambi orosia endo tilange mananasi na mangota na wambi orosia ekote ngemea kwetela wiandikwa na kuma bauye yeye kana na ilelo kabeba waweta yelo uniseo lakini most of the time muma cia maana eli na mwako ithela muyike apate tito pia tulate yundo sio kengi ila mbeza cia kuona uma cia ala maana eli no baba umwengi cia kwikara cia ujua mutsele na cia ya you student a profit right now kuna microfinances uto no lika ukana 12% 9% ukaia na ndatika muthio yuko biki ya mwisho wa mwaka ndu indwithi ya mbesa ila cia kuwa yete kwanza no to no itiabu ukosa faida kabeba ina discipline kabeba ina lakini you know akabeba ukagoja kibeti jakwa na iye ndamuthe no mwana alungwe school koza nakaza ndukugeba aya ayoka thie isele buina ke apart no ndio meja lakini you yete baya fixed na number 2 discipline ya finance mostly when they can with the winner discipline ya finance ndukethe na account ya kuweka etho we mutwae etho na account na kibeti nika no yandika no diumya ukakudia mweme uyunya ciake kana both can sign ikitia cia both to sign ene ninone David sibalugile bengi bese tekiye na nunu wa any to sign yoga yethela muteye wa yetu besa kyo twata ni wangwatia ko both to wiki baito both to sign wiki both to sign ni kanona kuwa kwatwa ni la kindu kabeba wa weta we undu wa weta itomo awethia yu eno kethia yu bano no jisindiwe lakini yu besa na yo jito no kusinda kana ikaika ugwa baile u baijao kazandu ko ikaya kaide baya kayako oge ine wese wanangie mzenzi we yu ni muhimu muno mundu akamana na akamba mena thino suka beba wa weta ukethia mundu ndese kuika ku safe na kwisi kundu kwingi kwa usafe no to nambio ya faida yutatumia ba manatho ici itheka ingi ci kuzi umete mundu kana wa 2 million akatandika na ukitwitwiti na ciana ciake ikathela na mundu ucio kana na atwaye bandu be saving na ine wa 12% by end of the month ni mwapata kile I did that yosa almost 80,000 na itumia 2 million yo account imusia ya kwa umabundi wemewe kwina microfinancing kwina kundu to na kwikia mbesa ukasi ya money investor uka-invest katika any other bank no gethia mekuya yuko kao sausia na no seo kaia no kasi muzeze ni kwata ni watendeka ni wabinguka kiliko na ni kwatia mwaka huu ithela 2024 nisi nimekwitha mathayu mo kimbesa mabindukite me mathaliku na ni timu bianu ndoka thini wa kilungu cha tunenanye muthethani wa umuthi kiadelu
Ni chadhe. We yambesa we konyo mbesa we yambesa. Weka pesa uwekwa. Na ndio maisema ikeke anywhere. Weke bandu wese ni baseo. Nanduka yewe mundu ni faith. Ubone to bauti. Tuwe na zamu siasa na wewe wanakiwa chako ila. Asante.